kata umak banguk bola na aji bola na tuli tersendak suri jami kasih sak bumona baca wat dingi bagi tapi khusus malam Jumat dina wat dingi bagi ya na wani Jumat asam paja sunnah haja kang idon rakang tabaci si sabbu na paki milau dong aga haja aja je nasi kiri mana tapake aja kopure mangaribi latu isa maka daki baca subhanallah baca la ilaha illallah baca la haula wala tidak masalah urang ki masam paja subuh tapi mesti angka si kiri tak tanya lepak lillah. Tania baca Quran, tania sampajang, tania. Mesti angka sikiri rahasia tanah lepaka lillah. Aga pale. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta. Ba'asta Muhammadur Rasulullah basyiran wa nasira. Qauluhul fasal wa hukumul adl wa sunnatihir rusyd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para alim, para ulama, para imam dan petugas syara. Terkhusus yang kami muliakan dan kami ta'zimi ayahanda Bapak Haji Masyhur yang hadir bersama kita. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan hidup kepada beliau, diberi keluasan hikmah sehingga hajat-hajat beliau semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para tamu undangan, para pejabat pemerintah dan juga para tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh panitia pelaksana. Wabil khusus orang tua kita yang telah membangun masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang istimewa bukan hanya di dunia tapi juga kelak di akhirat insyaallah. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tadi ada istilah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua istilah mereka yang kelinga idi ogi de tunang katomak kada mauli tapi tomak kadami mamaulu nasaba tania watunna aja jangan na nabitta iperingati tapi kehadiran na nabitta iperingati apa ya kumakadaki peringatan maulid nabi berarti peringatan waktu kelahirannya. Tapi ya kumakadaki peringatan maulud Nabi maka peringatan terhadap orangnya. Jadi ya maulid wattunnah, ya maulud taunnah. Orang Bugis mengatakan maulud, tidak mengatakan maulid. Magai nasabak Nabi tamimatona peringati dan tidak terikat oleh waktu. Makanya aso aja jangan Nabi tasining angka makada asera Rabiul Awal, angka to makada 10-2 Rabiul Awal. Yang jelasnya Nabi lahir pada hari Senin. Nasukuru kiwi Nabi ta'asso aja jangan dengan berpuasa. Nasabak mahkumi matuiru ale malabina Nabi ta. Ia kusukuri mapuasai. Jadi salah satu tanda orang yang bersyukur adalah mempuasakan ketika Allah memberikan nikmat. Yopuidi to manre manre syukur ya kotomelo mala dasar to makada mapuasa syukur
Makanya 10 Muharram juga puasa syukur. Nah sabak ipas salama Nabi Musa. Nah puasa tina bitta. Jadi puasa tanda kesyukuran. Yo puidi manre tanda kesyukuran. Tapi dia salah. Tidak salah. Cuma masing-masing berbeda alurnya. Kemudian magini peringati kelahiran Nabi ta. Ia ro tau panrita rioloe purai nataliti risinin na tau jaji o kolebo na yatanaewe mapamulai riolo na Nabi ta gangka meninggalnya Rasulullah. Lagi sapa ikega tau kami na mega decena dan balik paling berpengaruh dalam kehidupan dunia. Ternyata Nabi ini na 25 Nabi dan Rasul iris sama namo aso jajangan. Tapi made ni peringati mana aso jajangan. Na mana saro Nabi manamo to? Nabi Musa iris sang aso jajangan. Nabi Isa makoto. Nabi Ibrahim iris sang wat ulang ngajajangan. Kenapa tidak diperingati kelahirannya? Makadai tau pandrita iya melo mala guru ngeri aja jangan tasi dia tahu yang berpengaruh nasapa ikega tahu kami na mega de cina iya tu kulino napi kami na cek de atas salana angka 5 tahu nomor di Nabi Nuh, nomor 2 Nabi Musa, nomor 3 Nabi Ibrahim, nomor 4 Nabi Isa, nomor 5 Nabi Muhammad. Ia 5 tawe yana yasang ulul asmi. Na iya 5 tawe ya Nabi Musa mega decena tapi mega to salana. Nabi Isa makoto ini kesana Nabi Nuh makoto Nabi Ibrahim makoto ure mak beleh. Lagi sappai puluh kolimaewe angka 2 tahu maponco umuruna cek di atas salana namanya gade cena. Nomor si di Nabi Isa. Nomor 2 alim labdina Nabi Muhammad SAW. Iya na Nabi Isa iperingati aso jajangan na sama demeto pernah mati. Itu dia mati. Makanya Nabi Isa diperingati dengan Natal. Nabi Muhammad dengan Maulid. Iya Nabi Isa ya kami loko langit kedua. Dia mati. Nanyiro langit pertama kan Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa. Niga nasi bawang ko langit kedua Nabi Yahya, anakna Nabi Zakaria. Apa iya Nabi Zakaria ali nama to piarai indok na Nabi Isa, Maryam, anak darai na alai na piarai nasabari gang kamaraja na jajangan Nabi Isa melo itu siumuru Nabi Isa siba Nabi Yahya. Iya na dua langit kedua nonroye. Dia mati Nabi Isa ya kami menre ko lagi. Maka ketika dia diperingati kelahirannya, dia nanti masalah. Tapi Nabi Isa tidak bisa dijadikan panutan pul. Dia pada Nabi ta. Magai, dia nak baine. Dia nak baine Nabi Isa. Jadi aku makadaki bagaimana membina bahtera rumah tangga, dia nak cucu ya curi Nabi Isa pada ke baine lah. Nabi tami. Maka manusia yang paling sempurna bisa diikuti oleh melebihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi maka leleang ia ko angka tahu makanja okolino mate pinapai peringati. Amaten natomi peringati tanya kelahiran. Kira-kira. Yaitu ampai pa anang katau heba mate tap pamakai ka bunga kuyolo bolana. No? Panahluwat tunna tu de na pajay pauja. Sisan nama te bupan no bunga-bunga karanga bulay urbolana. Iya. Turut berduka cita pada luat tuna tu dia nampak jadi cobi-cobi. Dengar mate mani enapa nabita taniato si aso amateanganna taniato kematiannya menjadi peringatan agar napa le justru kelahirannya. Yana tu ampai kong katau heba Soeharto agar ni peringati kematiannya maka dami haulnya Soeharto, haulna Gus Dur, haulna Hasyim Asy'ari, haulna Soekarno itu haul kematian 1 tahun kematian. Jadi haul Nabi peringati. Tapi ia Nabi tak tania justru kelahirannya itu pesan. Maka dia ro Nabi tak denengkan mati untuk umat hidup selamanya.
Makanya idi umat na nabita setiap meloki matinro, setiap mau melakukan sesuatu, maka pasti Rasulullah selalu kita hadirkan. Aja nih ketumak berasanji bawa nih pahadir nabita tidak. Di dalam sholat pun kita menghadirkan. Makanya itu nabita dua tuh undangan lo nabita, undangan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Itu namanya mengirimkan salam. Ya kok Allahumma sholli ala Muhammad, mengirimkan salawat. Nah iya ko sampajangi agak layolo, tania salawat, selangnya jok layolo. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Imunri manina pemakada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yolo selangi napa salawat. Makanya biasa pacaramai itu maka mari kita mengirimkan salam dan solawat. Tapi dia nabi selangi nabi tak. Maka dari tahu panderita pak hakiki. Nani gini gimelo si sumpun nabi tak. Kiringan ngibere selang. Tapi nani gini gimelo lolongan syafaat na nabi tak. Maka kiringan salawat. Untuk terkoneksi langsung dengan Rasulullah, kirimkan salam. Makanya assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Sayyidi. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Sin. Itu semua adalah namanya Rasulullah. Cuma Taha ini biasa orang protes. Padahal kalau dia baca sholawat, nah baca mun. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Rasulillah. Itu kan juga disebut. Maka ketika tunggal kadang nasangitannya asal Nabi. Magi Nabi tani kiringan salawat. Padahal iya ro Nabi takam manasani salama. Apa itu ketong makada Allahumma sholli eput talengi asalamakam ala Muhammad. Jadi hilau dongeng Nabi ta salama. Padahal dega gak tahu ijamis salama pamula kecuali Nabi ta. Tapi magi ni hilau dongeng salama. Maka day tahu panderita. Nani gini gimilau dongeng Nabi ta salama. Maegangi asalamakan na punay. Naya nakiringi laku Nabi ta. Akali barakan na. Pada kong kapanteng yare gabakoro makalaki di katong. Penuh we, napai patamay we, labdi megay tak boloy na iyat tamay. Makumati itu salawat elori nabita. Makanya siapa yang bersolawat satu kali, nanigi tau kiringangi beresalan nabita, kiringangi patdongang asalamakan, akacicam. Puang Allah Ta'ala wala ya ke-10. Malaika maliti ke-10. Nabita na catatoy untuk lolongan syafaat. Jadi telu barakat na salawat. Nomor sit dia kota baca cicam. Puang Allah Ta'ala mas salawat lo koridi ke-10. Aga salawat na puang Allah Ta'ala. Tanya Allahumma salli. Tapi pamase. Jadi cicam mi mas salawat lo konabita. Nawala ipamase puang Allah Ta'ala 10 lo koridi. Ci di bawah pamase na puang Allah Ta'ala. Gana ni ipake salama. Lino akhirat. Apalagi ko 10. Yang kedua. Malaikat mas salawat lo kuridi. Aga salawat na malaikat. Tanya Allahumma salli ala ummati Muhammad. Tanya. Aga pale. Mangoloy ripuang Allah Ta'ala. Nilau adam pengengi sinin na dosata. Kemudian yang ketiga. Angka malaikat malaya rosalawat. Nantara ilak kunabita. Dan ada malaikat yang menjaga di kuburannya Rasulullah. Setiap salawat yang dikirim itu akan sampai kepada Nabi. Kecuali angka sidiwan ninasa nabita dalam Sunan Abu Daud. Tidak, salawat itu tidak dijemput oleh malaikat. Angka tuan ni dia dijemput salawat. Dek to nantara i malaikat. Dek to na lapor malaikat aku nabita magay. Nasabak nabita langsung mangkalingai ko masalawat itawe. Kapan? Itu pada malam Jumat. Maka dari alim malabin Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali pada malam Jumat. Maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak di yaumil akhir.
Amalan sederhana, tapi itu sangat luar biasa manfaat. Apa ya kome kita masuk surga, dua mi jalurna Pak. Tania sempajang, tania pasidakah, tania. Aga jalurna kome kita masuk surga. Nomor si di pamase, nomor 2 syafaat. Tania sempajang, namo mas sempajang ikut dia masih. Kamu kira? Tapi oko ni romado to pandite makadade, okoi sampajang mon ropa masebe. Nasukui po ng Allah Ta'ala pamasena ko pakasibiyangi. Nasukui nabitta syafaatna oko kasih sayang dan amalan-amalan sunnah. Itu ampai agama tak dua tingkatan agama, dua tu tingkatan ibadah. Angka wajib, angka sunnah. Puasa wajib, kan puasa Ramalan itu, puasa nasar. Puasa sunnah. Iya wajib lari loki pamasebe matu. Makanya denita puapalana. Dia juga makan nigi puasa Ramalan seko apalana. Nigi masampajaloro mako apalana. Tidak. Kenapa? Nasaba ia pamasewe dia nak bilang pahala. Ia tosi ibadah sunnah ita putus apalana. Rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampaja sunnah fajar, sampaja sunnah subuh, masarolat bi nayalino lololisa. Man sholat 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad hamul jasadil amirat. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, iharangan ginagesa api neraka wa takalena. Jadi itu sholat sunnah. Ia ko sampaja nigi mas sampaja loro deni tepu. Magai ia pamasewe dena bila pahala. Tapi ia ro sunnah lari loki syafaate itu yang disebut pahalanya. Makanya kemana tingkatannya sampai perlu ke sampai sunnah, haji wajib angka umrah sunnah, zakat wajib angka sedekah sunnah, kan begitu. Syahadat wajib ada sholawat yang sunnah, puasa wajib angka puasa sunnah. Nah iya sunnah kadang tidak dibatasi, nah sebab permintaan Nabi tak. Iya na tu ampai puasa, keperluan puasa tu. Angka ni puasa Nabi Daud, angka ni puasa Nabi Musa, angka ni puasa Nabi Adam. Ialah manang, gitu. Iya. Nabi tamilawi apa maka dia cinampala ada miji umum aku ya cinampa mitu pada na pada umma madulun kadapi 500 tahun umuruk na 300 tahun na ya umma ko na mipulo na kami na matanre ya to na patinro ya to na mega no makalelian na jama na nya ko ni alama na nya man rasay ya na to na nailawi na bitta aleng nga puasa na Nabi Adam ale to puasa na Nabi Daud ale to puasa na Nabi Isa ale to amalan na Nabi Samun nailaw man na bitta sehingga dikumpul ya tu maginang ka puasa talungas solalan nasi ulangi makadaki sidi puasa putih puasa Nabi Adam apa Nabi Adam waktu na ya para puli surugan na tapakulino ina mabulong manang ya lelena apa madosay mawalong tumanang ya lelena mapuasay siya so bagi talu watak kalena maputi sepertiga mapuasay 2 2/3 watak kalena maputi mapuasay talungaso maputi manang alilay na mapaching yan na to na yasa puasa putih saumin ayamil bit tanya puasa itu pak puasa namin Nabi Adam waktu na medosa tapi nasaba iro na jama na mapaching alena na ilawi na bitta aliti umma ko na pakitoy supaya mapachitoy nah yan na to na kala na bitta nigi mapuasa talungaso lalan na siulange pada ko mapuasa siulak bujur itu puasa putih. Maka dia ulama pahikmah ya kung kataw mapuasa putih itu dito na masolam manawatak kalina betungan na dinan rito malolopulana di makun ri komeki malolopulana aja na tas sakingkir aja na tas sakingkir ya benar puasa putih ro tajama ya saumin ayamil bid 10 telu ompo na ulangi 10 pa umpo na ulangi 10 5 kato makada 10 pa 10 5 10 6 papas tangana ano puasa pertengahan bulan iya iya naro aja na ya ko sakingkir megalada modalana na di toje wita na malada mapengaruh sakingkir ya pangkir punggawana pas sakingkir ya salingku matilah kay na aja na itu kemudian puasa iya sampai sunnah makoto sikiri makoto la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ina makko mani kasalahan na Nabi Nuh tapi iya na baca magya nang kay tarima tobaan na
Gitu. Makko mani kesalahan na Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iya naro na baca, nasabari, na itarima tobana. Maka dito panrita ina nilaw manang ihanabita. Maka dia na nabaca na biyewe, nitarima tobana. Aleti ummaku. Yan na to ampay, yan naro sikiri tayo di. Kaya ka na makanya yon roy bacay. Idi manisapar ng waktu. Apa padala repata to? Iya ko pagaway repana ko soy. Iya ko pa makay ka. Tapi tasapa ni makada iya ko istiraha iya dito gaga. Yan naro tabaca. Cuma iya sikiri beraliwi. Nasaba sibuk mahape ki. Iya, sibuk mahape. Na iya ro Facebook nang kana tinro. Dia gaga jam tidur na. Iya, desa kada iya buka atau tak buka ya. Dia nang kana kada matinro jolo. Iya natanya di mate memang ni. Iya. Jadi ini teknologi sekarang. Makanya angka kanjana tapi angka tojana. Cecawali nasa guru tak presiden rek. Iya ko mupake ko makanja mapedeceng ya kumpake ko masalah maka salat cecawali. Pada piso ya ko puima makatani na pake magereolo kolo untuk makarobah. Tapi ya ko parampo makatani tau sogi na tunanca pada piso. HP makoto. Ya ko tau makanja makataniwi na pake makalinga carama na pake mangaji. Tapi ya ko tau masalah ya na pake ni masobis tu. Yan na namega makokoy. Maparingar ramaya. Jadi upasangi tapakan jaki ya. Nasabaiya tu di okolino halipah ki inni jailun pil ardi halipah salajok kakai. Ya sange halipah pasel lewat kalena puang Allah Ta'ala mapedeci ngokolino. Iya. Pasel lewat kale. Ya tu nak kena inni jailun pil ardi halipah. Ya sampai sange halipah paselena puang Allah Ta'ala tanyami puang Allah Ta'ala jok kalolang. Ini lolang tapi itolay tugas na po Allah Ta'ala kolino. Inni jailun fil ardi khalifah. Yana tu ampai ialengi amana bulu ede na melot tarimay. Ialengi amana tasi ede na melot tarimay. Langi ede to na melot tarimay. Malaika malada pa tapi tawe malay rupa tawe. Pa maciga umemang maka nasa alemoy may. Taruh umon di pinirita. Ini. Jadi inilah amanah. Ajak lalu tata salah. Apalagi matuk macawe pemilihan tawe, itu pemilihan bupati, pemilihan gubernur, aja tamabela makutan ko ya asam pajak bawan ni, asam pajak sunat istihar, aja na takutan ke kamakanja, maja nang kaya kutanang nang karupuang Allah Ta'ala, ukun naro takutanang tapakanja kini bak jeneta, napa tapakanja ki angolona atita, napa ki lomas sampaja sunnah hajja dun rakang, mas sampaja sunnah istihara, minta petunjuk, tilawi. Ya kong kamatu na lengi patunjuk kong Allah Ta'ala maka iya sa di macan lingati kwe iya naro tato do aja na tapopau aja na takada makanja tato do ni popure tato do matu kotomate ko surimonri deni tanaiki sampajangi mitanay maka namagi na yarum to do maka di pura nak maka di sampajangi na pura nak na jama tu patunjuk ya tu salah sa ini yo poko maka da ilanu maka da tajangi jolo ya anu maka da tajati jolo idi na tauliwa eta tanah petam suruga. Ini riasa saluman jahuala alena pusa na idi na pacu pusa. Sadia ki angat ya. 5 tahun tu na cicam mi matodo. 5 tahun ni. Pertanggungjawabannya berat. Iya. Jadi dia itu nama gampang. Kita itu yang diajarkan para ulama hati-hati. Aja tak gampang ngi pemilihan umumnya. Karena pemilihan pemimpin itu berat. Tasa kami magampang. Bahkan mate nabita deni pakedo jenazahna sampai 3 hari 3 malam baru bisa dikremasi. Kenapa? Untuk memutuskan dulu penggantinya. Jenazah saja tidak disentuh dulu kecuali ada pemimpin yang menggantikan. Ajak lalu tak capai kalau pemilihan pemimpin. Aja tak capai. Lalu ki matika. Nalami de cina waktu mauli angka kesempatan na ustase maperingerang apa iyo tu di pacar mai ya na pura na ipautannya na urusata meki mangkali ngai tanten tong tannya urusaku ya pak aku ke Surimon ritane pura moga pada kada pura nya tu pada aku mesti baitur rahma alina tu nya tu maka doh salah satu tugasku ya ya
Kemudian ia ro nabita wite onna ibu-ibu malada Mario marenno mamaulu napai mak beresal pertakol capu ni telo saliwan dewa kada masalah ide mak iya naro bukti na terbukti ni mak kada tahu pandrita agi ipasanre okko nabita tatta imak baraka ina iya nasanre mo lokko nabita nasike dagi tahu itu nasike dagi iya nakko sidrap jaji telo siaga telo jajo ko sidrap seso 3 juta putir seso namo apa dangkat telo make dato telo berakan itu berakan tita ni kare magi lay buktikan ya oko sejarah ya iya roh hajar aswad iris semak kada batu pole suruga awalna maputih tapi nasabak tuli nabawi tawe megay dosa nang kanya dosa lete nasabari mabolong makanya disebut hajar aswad iya roh batuero dena mulia sitongan na kene denang kanabit tanalepak bawi. Jadi sitongan na tanya hajar aswad yang mulia itu. Nabit tani pura bawi makanya dimuliakan. Walaupun hajar aswad itu adalah simbol tangan Allah yang ada di bumi. Ya nanti jadi kau angkat tak bawi hajar aswad itu sanrawe-rawe pada kuliman na po Allah Ta'ala na bau kulino. Tapi iya batu ewe dia na mungkin na bau patau apa kene dia nang kana bawi nabita. Jadi hajar aswad itu mulia karena Nabi pernah menciumnya. Satu. Yang kedua, air Samsam. Iya ro air Samsam Nabi Ibrahim mau apa? Tapi pura yalek kesempatan siges sajantun na nabita. Apa waktu na melo ipameraja nabita ni pue arona na yala jantun na ipatamo ko diwada jadi makalaki kato. Tapi wae Samsam yalangi. Na deni bisay tina nabita makalipat tareka anu macarepa ini itu bisay. Na dia na macarepa tina nabita. Si pamula yaki buah nama pacim memang degaga carepana. Jadi dia ni bisa yatina nabita. Mage pale wae Samsam mimelo ipancaji wae Pak Bura makanya ya lengi kesempatan gesai atinna nabita. Maka siapa yang meminum air Samsam sebenarnya itu sama adalah orang yang pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Makanya tu wae Samsam Pak Bura mancaji itu imam pemeso. Nah, yang kedua. Yang ketiga, saya tidak ambil semua karena ada kurang lebih 40 itu. Yang ketiga, ia ronabita ko masui, ia nasuk ke seliwang aula tempat makwe bolana, tuliang ka alung tutu. Engkalung tutu itu mukjizatnya Rasulullah. Ada awan yang menutupi kepalanya Rasulullah. Sitongan na nabita, de nami tahu nakan nama tasok. Tidak. Nabi itu sebenarnya pengen kena sinar matahari dengan seperti sahabat yang lain. Cuman ia rupung Allah Ta'ala najagaiwi matan nasoy apa maknai pahakikae ia kosi betui nurna nabit tasiba matan nasoy hancur matan nasoy. Makanya ia ro alungi itu tupi nabita supaya matahari tidak hancur. Karena nurnya matahari dari nurun Muhammad. Iya. Pada kongkas tarom matan renas taro bicu mak betui kosi sambungi. Makanya dikasih tarapo. Taraponya adalah awan. Kemudian yang keempat. Iro nabita dega jojona. Nasaba isa na jojoji. Itulah yang disebut dengan jingkarin. Dia itu gaga tahu okolina dega jojona. Karena semua orang diciptakan itu pasti ada jin namanya jingkarin. Tapi nabita napasalangi jingkarinna sehingga bayangannya tidak ada. Magai supaya dega gaga tahu leja ia jojona nabita. Jadi bukan keistimewaan apa, tapi Allah menjaga dia. Ya kok jokai nabita na tahu mabicu ne wasi bawa joka, melo si tanre nabita. Tapi ya kok tahu maraja ne wasi bawa nabita, melo to si tanre. Jadi ya kong ka tahu si jokan nabita, ya kok tahu mabolong, dia namar tanrang.
Ia na tunang kasama maka ia ko labi lala si bawa nabita. Magi je na memo pada warna na betul na nabita. Istilahnya dia na malada silengang. Ya tu di biasa ko to si bata upance mga kataan reci di mga kapance. Ia ko nite sama ko to si jokang nabita. Dia nang si malada si salah magay. Maka dito pandrita dia na melo po ang Allah Ta'ala narek laihi na itaw si depe si banabita sehingga Allah menjaga semua orang yang bersama Rasulullah. Iya. Makanya tausaha kangi pegaiwi salawat tanah tumacawe oleh rinabita supaya kita dimuliakan oleh Allah. Salah satu caranya supaya kita bisa mulia tidak jauh dari Rasulullah itu hanya salawat. Maka dah kau nak barakat na salawat ikat telu tu. Ya ko masampajang ika ngita ja pulo kumi pamasewe. Ya ko masidak kaki pulo kumi pamasewe. Tapi ya ko salawat telu tu malaika ini lo tubakang iolo na pong Allah Taala. Pong Allah Taala malitoki pamase nabita nalitoki syafaat. Jadi dega gasikiri tu telu langsung ilolonga kecuali salawat. Namo de te istighfar ko masalawat ni lolongan ni ampunan na sebab malaika hamil law dan pengangi. Tu barakah ni sangi salawat. Di kamakadake kana salawat ibaca idik mani bawang itu meloki ga salawat na malaikat Jibril na baca pangulutan Nabi Adam waktu na melo nagis sahawa apa iya ro Nabi Adam maharna tania seperangka ala salat tania tu ulawang tapi salawat lokko ali malabina Nabi Muhammad SAW. Syaratnya ro sebelum menikahi Hawa itu disuruh bersalawat. Nah salawat na yero na sabaka dia pernah janji Nabi tato. Apa Nabi Adam dengan Rasulullah kesiaga belana. Tapi kalian apa mulang? Wa awwal wal akhir. Pamulangi ri hakiki pacapurang ri lahirangnya. Ye naro na sabak nur na Nabi tajolo ipancaji, ye naro na salawaki. Ye naro niasa salawat Jibril. Makanya bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Sallallahu ala Muhammad. Dia nak kena Allahumma salli. Paku makanya Allahumma salli fi'il mudhari'. Makanya sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi bentuk lampau. Jadi dia pernah janji alimal lahiran Nabi ta ni salawaki memang. Hanya riasa salawat Jibril. Nang katau mak bangun pesantren surat baca je kasih sabu. Si sabu. Wani sining si sabu, wani salasa si sabu, wani raba si sabu, wani kamis setiap malam surat baca si sabu. Wat dingi bagi salai malam Jumat. Wat di subuh 200, loro 200, asar 200, magharibi 200, isya 200. Iya ko angka tahu mak bangun bola na cia jaji bola na tuli tersanda surat jami. Kasih sabu mau na baca, wat dingi bagi tapi khusus malam Jumat dia na wat dingi bagi. Iya na wani Jumat asam paja sunnah haja kang idon rakang tabaci si sabu na pakai milau dong agak hajat. Tapi dia ni pakai milau dong ko dia na wani Jumat. Wani satu dia ni lodong ibaca bami. Wani aha, wani sining, wani salasa, wani raba, wani kamis ibaca bami ro si sabu. Wani Jumat pinapai pakai milodong. Iya. Termasuk beberapa pondok pesantren itu yang di Jawa pakai itu. Termasuk saya dapat kemarin informasi dari Pondok Lirboyo itu. Maka dia itu salawat Nur Muhammad, salawat Jibril asana, ya malkangir. Nang ka pesantren cia jaji, suruh mamalkangir. Ya nangka bola jama cia jaji janda cia tarala ya tuh suruh baca itu anak dharma ke kunru baca iya tilawi barakat ya lawi barakat tapi 1000 sisa buat jadi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itanya Allahumma salli. Jadi itu bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau sallallahu ala Muhammad. Nasabak nurna nabi tay dari selag. Makanya ko mahalul qiyam itu ko mak berasanji itu ko tatoni ya dibaca sallallahu ala Muhammad. Itu baca. Karena yang disalami adalah nurnya. Kemudian latu tati siaga macarama kan. Menisi jang. Aja. Kemudian meloki macuri winabita to hakikat maulid angkat tema nawita yase. Mengikuti
Iya. Iya. Iya ko jajak na nabi tameta curi. Maraji-raji belah. Tapi dua mi modalak na nabi tu. Sabara na syukur. Ya mi dua modalak. Tapi ya ku ya ripau magampang. Tapi ya ku melo iterapkan. Iya. Dia nama gampang. Aga ya rawasa makada sabara. Ia sengi sabara Pak Bu. Sininna anu purana patentu puang Allah Ta'ala terima melempui. Mak balui dan dena tarala dena noko. Angkat tau paujai dena masusah. Makomogar. Marajim memang. Tapi coba kira. Saya kembali mengambil napak tilasnya Rasulullah. Makia. Iya ro nabita. 20 sit dia agaga ni lawangi oko po Allah Ta'ala makanya madari ka tiap maka dia kota maki neraka macila katongang matu piwalengi amalan angka amalan Pak dena law tawe oko siratal mustaqim dek toni timbang amalana deni timbang apa napai malala loko pada masar na isuro malaika elo jempu pada di maka da tomelo lo barak na misalna oko jupanda malalangi lokoro ede panalatu napai oko lalangi ni jampu de pani paressa iya jadi de nalatu oko pada masar ni jampu napai malalat te lokoro i jampu ni angka amalan nero tapi pasti sedekah engkau ko hadesa na rampeli malabi na Nabi Muhammad sallallahu nigi tau mas sedekah iya ro tau masidakai deni sangi makadani ga tau nasidakai tau isidakai de to ni sangi makadani ga sidakai biasa ki masumba makor ka biasa tu wacaramangnya tu tingkatan na sumbangang ya ko sumbangan nomor sidi maka da meki ko masumbangi ya ko ka tau milau sumbangan ale bani goncingon ro dita ale na pemalangi ale na dina magampangi ro Pak makalaki ini ia mana aku nak capuri. Nah, itu nalaman. Iya. Satu. Yang kedua, angka tau mas sumbang, kong katau milau sumbangan, na tutup mi mata na pana japudi na deni te makada disiaga supaya puang Allah Ta'ala perrekengan ina pana bereng. Dia na cocok ipake ro koto mata transfer. Pak tata irisan na koto mata transfer. Jadi yang katu tau na tutup bami matana, engkau koseng kaci di tomato. Orang tua tokoh masyarakat saya ingat sekali itu beliau saya sebut namanya ini bukan menyentuh anu itu pengaji kadek itu tokoh emas ujung peroh iya beliau itu kong katau milau sumbangan de metoni taidina napacak gilu miulu na nabuka ila Cina na kamu ina panale na kadarewa no aku miro dia tidak tahu berapa yang dia sedekahkan sebab kami itu hadis qudsi maka dia pong Allah Ta'ala nigi ataku malengak de na bilangan ngak nalengak de to bilangan yu parewakan pong Allah Ta'ala mak janji tapi dia nama gampat tu ya roh Pak Idik madari maloli sulimat ni kata disiratu sorong pe mata ya sangi salah getang itu iya itu tingkatan yang kedua tapi ion nak wasangi tanaya roh iya ko mapasi pulungan anak yatim ki napa ya lengam pelok napa soting iparesa mau payat meta mau pay galulu ya tu de mata jam mau pa tapi ya ko melo ki napa ki malala loko pada masar lai jampu memang ko malaikat ini bawa ila rafiqil a'la dibawa ke tempat yang sangat tinggi lai jagai memat to ni gayaro tau mas sumbangnya de disangi makalani kana sumbang tau isumbangnya pun de disangi makalani ka sumbangan carana lauki oko pondok pesantren make ga kohe ke masjid agung angka salmang angka pondok make ga lauki podangi pembinaan angka gana yatim piatu ko angka ga tau kasih ko pamakade angka aja nata podang asan aja tu tapasi runtuh kai ronana iya pawajarang di sekolah nagang ka selesai aja tu tapodangi ronana makade ya bantu ya neruyasa tau mas sumbangnya de disangi makadani gana sumbang tau isumbangnya de tau disangi makadani ga sumbangan salah sayu mati anak masih sekolah tu si runtuh ko palawangan ngedenang kadiri sama kade dibantu pura waktu na masih sekolah maka orang ini kata Nabi yang dijemput di mahsyar itu belum sampai layalame menini bawa ko onroh kami nama tanre
Tapi ia ko ia tu pasi pulungin napai bagian ngampalok napai soti napai penre membagi metai galulu mau payat. Iya, kemarin iya, dia pernah langsung ya. Jadi itu ada tingkatan. Iya to na pasidah kamakwewe. Ada manfaatnya yang kedua. Nareko tako angka masalah toloy. Nade nagaga tawat di pabantu. Dottoro ko ang kalasa, maka dia dottoro edega pak burana atun rutoto ni. Asam pajas sunnah hajat ni don rakang. Napoko suju pacapurang iti launi angka pakasiwek kumakopuang. Dega gau harapkan kecuali pamaseta. Tapi bilawi baraka na iya po pakasiwek kwe tapalapa ka puluh kolasakku. Ia naruyasang bertawassul dengan amal soleh. Ia kusumbangan langsung dia nak cucuk pakai bertawassul. Nasabah itentukan manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Ia kumuat berengi dia leko 10. Dia nak dipakai dia nak cucuk pakai bertawassul dia tu talapu-lapu. Apa mana say? Ia miwat dingi pakai bertawassul anu de ini risang. Nah, istilahnya amal rahasia. Seperti itu tadi. Jadi itu nama gampang. Angka mau tuh sampai sunnah angka tuh. Iya tu ya ampai maradi pak guru ngemakan aja je nasi kiri mana terpakai aja. Kupure mangaribi latu isa maka laki baca subhanallah subhanallah baca la ilaha illallah baca la haula wala tidak masalah. Urang ki sampai subuh, tapi mesti angka si kiri tak tanya lepak lillah. Tanya baca Quran. Tanya sempajang. Tania. Mesti angka si kiri rahasia tanya lepak lillah. Aga pale. Tudangi ipangoloi alebe lori pong Allah Ta'ala. Ipahadere ipong Allah Ta'ala. Napa ipangolo tapakkoro ki degaga lepak lillah. Magai. Sikir yang seperti itu si jammi masarolat bina yang masam paja sunnah si saburakan. Apa ia kola palang madari butuhkan lino baca la ilaha illallah kasikoe makwa tahu. Tapi ia kuyo nak tapakkoro degaga. Maka mestinya ada sikir yang tidak dilepaskan oleh lidah tapi merasakan kehadiran Allah. Namo 5 menit komoto ki masam pajak tahajud na salasay na masam pajak tapakan jaki rampan na nyawata tabire selengi na bitta napay pangolo ati lauri pong Allah Ta'ala ia kupura ni mapangolo tarasakangi bersama dengan Allah ia kumeki si bawa na bitta bersama dengan Rasulullah melebur dengan cahayanya Nur Muhammad titai ale tapada cahaya bicue tama di lautan cahaya Nur Muhammad tama ki ukoro napatapatan na ngatita tabire selengi nabita dalam hati. Itu yang disebut para ulama pasiddiwi ale musibawa Nur Muhammad. Nah, iya. Jadi dek tahu tu nama rajing tak guriwi ya miko mahape ki denulai. Iya. Jadi itu kuncinya. Jadi aja nasi kiri mana nggak? Jadi angka baca korata alhamdulillah. Pak itu baca korangnya perlu apa syafaat na korangnya dia na pada syafaat lagi. Ya ko syafaat na nabi taka dua rupa. Angka syafaat khusus lai jemput tama suruga ipalepa minum oko talaga kausar. Angka to syafaat umum ko pinarakan apa hidupai. Tama pinarakan apa yala. Biasa kita pengurus travel umrah. Ya tu pengurus travel umrah dia causi jelok ke bandara. Pengurus dega cau pacapura gi menrek ko pasawai. Apa menrek mana pijamaana, napa menrek makole bak tu nabita. Dega ga cayolo buka ipintun na suruga, tapi dega cau pacapura ngita masuruga. Pak tama mana pi umma na napa mata nabita. Na maloli sulau naraka nabita mali umma. Jadi syafaat Rasulullah bukan hanya untuk beriman, tapi juga untuk orang yang berdosa besar. Makanya itu tahu pangewangnya dia mau lupa dia apa aja itu. Tahu-tahunya itu maulid bid'ah masuk neraka. Iya magampak jawab aku. Maka dah iya ro tahu dia maulud tahu ni tahu tamaranaka. Iya ro tahu maulud tahu macin na tama suruga. Kin risi runtuk kira-kira. Hah? Iya.
Iya tahu deh enam maulu apa makale bid'ah aja maulu masuk neraka. Dia nam maulu magi mitau ita merenaka. Iya tuh si tahu maulu de maulu kok pakalat dia sejajangan na nabita. Nabi mulolo ngako sapaat masabari ta masuruga. Jadi cik di mitau ta merenaka, cik di macina ta masuruga. Ken risi runtuk matu kira-kira. Iya. Iya. Maka aja rumah tu angka matok aja pale. Gede-gede. Iya. Jadi saya wasiatkan ini. Sitongan ya mauli ede kagak hukum napa? Nah sebab takdir itu maulid waktu kelahiran masa maka daki bita waktu jajina nabita. Ia kui peringati tergantung pe carata. Itu ia kau toma maulu age pigau mangkalinga carama, mangkalinga pangaji, maparasanji, masalawa, kemudian masih dekah pacapuran nam manre. Itu angka gasalah koro dia gaga mapela kala bid'ah asanna na cecah peringatan maulid ya ko makade tablik akbar dalam rangka kelahiran nabi dia salah ya miko makade maulid salah berarti kesinna misi salah iya tegere tapi saya ingin kasih tahu Pak saya pribadi kadangkala itu bikin komentar di Facebook tako kawat toko maka daka keke je sitongan na salah mak baca yasin wani juma na pasalah ki kan kata pasali mak baca yasin wani juma tu tabali gare ta coba gare bali angka galarangan na nabi tak baca surah yasin degaga wattuna ibaca angka galarang degaga perintahna mak baca yasin diperintahkan membaca surah yasin kapanpun dan dimanapun. Iya ko ibace wani juma angka gahad desa matyangi degaga nama kadami nabita na suruh mengaji idi tentukan waktu na silahkan tapi tidak gare angka tahu makada iya ko angka tahu mak baca yasin ruti wani juma bid'ah tamai ranaka kega kira-kira maki buah bid'ah iya garo to mak baca yasin atau matyangi teh mak baca yasin iya tahu matyangi teh mak baca yasin apa denang kana tyangi nabita na lena matyangi. Coba kalian mana dia? Kayak salah. Salah itu macengnya Pak Denang kena tiangin nabita, nalena matiangi. Coba deh. Baca la ilaha illallah, pura kena tiang nabita. Nasuro lalu mi, tahu kapere 10 tahu baca la ilaha illallah, pajak kapere. Masa ibaca la ilaha illallah kapere gitu memang? Iko jayasangnya. Nah Denang kena nabita kena baca teh la ilaha illallah kapere, magi nang kapere. Berarti ini gak bid'ah. Maki buah bid'ah alena patentu hukum maka dia to pigo nge tamaranaka na de nang kana sorongan nge nabita de to nang kana pau parti mana pelaku bid'ah tau mengaji ga ko di jumat atau mateng yang tahu tau mateng tahu iya na ya pak pada maka dia katolo menonton pak golo 10 si bawah angka ci di lau malapor ko polisi nah setat dengan si bawahku maka dia siapa si bah kada 10 kak maka tanya si bawah mu tak deng iko tak deng apa jadi di mumiko iya nama kokohe alena pasalah ki nalena salah tigre napa niat maponcok baca aku pak iya ko makadero pamaulu pameraja pak barasanji pak baca donge pasikiri pasi bawa makoro tamar salah-salah zaman-zamanna dan jama mana aja itu guru tahe itu tigre maka ni gaji pe curi na nabi tamia curi na curi nabi ter to pandrita na sabab maka nabi ta al ulama warasatul anbiya na ke gaya sang ulama de tu lemis sangi ulama mapacing itu ngaku dia namate apa ya bangsa aku ya pak belum tentu mendecek ajak kama login pe capana oke tapi ya tau pandrita mana saya manca jawali guru tak ajab Abdurrahman Abodale mana sama tengena guru tak ajab Muin Yusuf kali sidenreng guru tak kali belawah guru ta Junai Ismail he manasah guru ta Ki Abdul Rahman Abodale manasah wali coba digare iya kome raja mauli bid'ah nama cene guru ta macara mauli latu Manado latu Kandari iya kene bid'ah ide na mungkin mancaji wali apa pasti ko saleh na jamai maja amat yang na tapi magi nan caji wali berarti anu madeceng kanggo komiroyita makalah tanya itu petunjuk nah agamanya makalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim dena kada siratan nabi
Dia nak ada sirat Allah, dia nak ada sirat al malaika, maka dia sirat alladzina an'amta alaihim, lalanna to yalingi papilalle. Kayak gaya roh. Itu yang diikuti jalannya para ulama yang soleh. Nah mana salah? Mancaji wali, apa ekene masalah na jama dia mungkin mancaji wali. Tak salah, tapi magi nancaji wali. Berarti roh manasa, acuri ni roh na jama. Apa manasa? Tak coba ni garek bali, yaitu siratul dilarang ngite mauluk mambu. Maka lebih datang meranaka. Tak sampai dari ulama nang kagak mancaji wali. Iya kau dia gak kemeta curi. Ini menibawa. Kamu kira itu simpel pak. Saya ndak aja na tu mabela. Nama kada nama kita aja tu materi kega salama kega dia pernah manasai. Kamu kira? Ini penting saya wasiatkan. Kadangkala iya pak iya makoko apa pade lo nama kada angkat tau bawa iti lo pasai na balu angkat tahu lalu makutani kada siagal di manuta maka deh iti tanya manu laba ya rote kasih tahu mondrina nasa siaga iti maka dasi manu tanya iti 5 mi tahu maka dah siagal di iti ta mampikir ini telah iti to ngaje kapag padahal mana samanu na bawa makui carane to makukwai na patamani SMS salah ya na cuci otak setiap malam mengatakan salah sehingga namu iya tahu makatnya salah tuh ngaji kapan ini yang mencuci otak sekarang iya namanya Jokowi deh napa aja pauja guru ta Profesor Dr. Nasaruddin Umar angka maki buah status 100% masuk neraka Imam Istiqlal maka daka tahu deh nam maulu maki buah ini apa iya nabi ta elekele lau pasae angka tahu kasia sioko pasae Yahudi buta tahu matoa tulilaw na lenganre na timpu ko ele madarri na bita na kacoca jolo anrewe na panatimpuran Yahudi tapi Yahudi tanya salang tapi tahu buta nanya toge tahu buta ban na caco pakui timpu itu lihat to aro na pau nasang aja lalu mau dapiri Muhammad tahu pa jananya tuh tahu buta ya asa lalu ya robau pasapasanga kombo apa deje bisa ko tuniga iko iya lo mau pasang ako aja lalu mau daperi Muhammad tahu pas sehere itu dia gak tahu salama ko si bawa itu iya na tu tahu bawa numa kaleliang aja lalu mau daperi Muhammad iya ro nabi tatu lima kada iya nah kadoi tapi tolina timpu to na pandre dan sampai Rasulullah wafat kemudian setelah wafat diketahui sahabat maka datanglah menggantikan tugasnya Rasulullah apa yang terjadi pak napai akatalu na timpu layak katanini limanna maka danigay ko timpu ka maka cigau na taneng yaro biasa panre ka maka ide iya nasa ide tanya ko biasa panre tanya panre ka kay gilaro to panre nga maka mati be teri napa makutan sabana kala ano wa misangi maka tanya yaro panre ko nasang yaro panre nga salama iye natimpu ka wamma piero andrewe napa si natimpura nga yan ay kung kacoca mo pila to lang kadimusoro maka coca mo pa na tuli musoro ni manasatan niya iya na ron isangi makadayaro timpu engeko Nabi Muhammad mati ni teri dari situ dia syahadat inilah yang dinampakkan guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar salah satu bentuk kasih sayang kepada manusia. Dia mencium keningnya Paulus bukan akidah, tapi itu rahmatan lil alamin. Tapi dicaci maki sedemikian rupa karena orang yang mencaci itu tidak paham mana yang disebut rahmatan lil alamin. Akidah tidak boleh digadaikan, tapi rahmat harus tetap disebarkan. Makanya Nabi itu rahmatan lil alamin, tanya rahmatan lil muttaqin, tanya rahmatan lil muslimin, tanya rahmatan lil mukminin, apalagi rahmatan lil partai. Tanya. Apalagi rahmatan lil calekiyah. Iya, jadi Nabi tak rahmatan lil alamin. Itu penting dan saya membela itu. Tidak masalah. Kenapa? Kecuali akidah. Wah, ini gemis sengi Pak. Ya kan? Ini Rasulullah mbay makada kene tumo pi atau makibo status kene ni te nabi tatimpu ya roh Yahudi makada to Nabi Muhammad tama to ranaka. Iya. Karena begitu kan? Karena ketidaktahuan. Itu bahayanya. Nah yang makoko sembarang agi-agi na pote ko Facebook
profesor fikih, profesor di bidang fikih, bidang agama, diprotes oleh tukang batu. Iya. Nah sebab pak tukang batu maki buat status. Ah, iya. Makanya hati-hati dengan Facebook, Bu ya. Bu, hati-hati ki. Mai galak dak masalah na pubak ya tu HP. Mai galak dak. Lah kai mega ninnau tahu gara-gara HP. Jagai lalu lakai tak pak bahaya tu makoko. Mai ga pangalakai. Iya. Iya. Jaga ibu ah. Iya. Iya tu HP we ya kong ka masalah tak ajak tempat tamu koro. Apa dia tu ke penyelesaian na tambah ini. Mega apa makun rai cede cok do okolakai na tapo maki buat status. Aku menyesal. Ya. Cie. Pemaki buah gambar lope-lope pecah. Nah pemakaian ternyata kau begitu tidak seperti yang dulu lagi. Iya. Seandainya nasa ku tahu memang tidak bakalan padahal apanya punah. Iya. Ya nang kokong kana duda macigau maki buah ni anu sabar saing. Itu. Yang mana na tu makasola. Iya. Maka ta jagai bila kaita. Iya memang to arwane makokwa masoli. Masoli agan na soliri na sabak cek de ijumalana. Si di 1:7. Angka ko riwaya elaw runtuk maka de nakama lino na rekode de si di bandi 40 kato maka 50. Jadi maga na tantangan na kung kaci di tilay nasab 50 iti birang. Maka kira-kira. Maga na bate jagai bi. Makole batu bate jagai berone we. Iya, malakali baraka maju kolo-kolo ena paloko tahu iya, eta jaga wilalu lah kita tapakan jaki servisna. Aja na ta sembarang dia tamak belo pak mega makun rai makwa purai malake dia jampangnya lena sisana janda napai liwak modena. Janda menina gaya waktu na dia janda puah tiga modele. Ga toli majamutah. Ya. Dia to kagak koe. Aja mau tersinggung kah watung kah. Iya, memperingerang aja. Ala barakamaki napa maka da wetak ka makwani je aja. Tajake bila kaita. Tapakan jaki bi bobona. Apa iya to rone we de to nama jila dai bobo. Iya na melo jok kana na tolomo mantarai ni sapu-sapu palipalinna apalagi ko ibauto ni sarak na napay poda kada salama kide ngutajang irewa na pamicawa cak beru 40 ruwaja de na lupa iki itu fitnahnya wanita itu yo poko tuluk ko mi anu jok kano napay nadapi sigeri na lepang ko warungin ang kana dara to limicawa cak beru na sa makanja ya makunre na bayine ko ni ganon risala idi apa to ligimpe ni timuta ko medyo kalakay kehe ya kong kay pole dupay masija ya na masija mo dupay lakay malada iporan no kong kay pole aja nag isa din yang kana to litomon romo pa ko kamarae to 5 HP de gaga ya nang kapole ta masija dupay wi napatasapu pusa na kong ka tasuro itu da napatapoda kadaga waki warang isayang kopi teh atau air putih napatabaw sara natapodangi makadatajan ni cinampa manyama papinak din na makapoy ka makunray na yasi penawartawangi kung kay laki na kipole bona awe pakutana pag iya kanjaki ya magi na mega arwane na labirang yung kuwarkop na yung kubolana apa ya ko kiwarkop makada pesan apa pak ya ko kibolana kipole mau napang ka iya memperingerangnya. Iya. Tania tu malolo na makun raye tania. Apa ia kene malolo na makun raye Hadijah dia nama sengaran. 40 tahun umuruna, 25 tahun umuruna Nabi tanah pubaine. Kalau lo campenga tapi janda. Hadijah itu 2 kali menikah, 2 anaknya. Anak pertama namanya Hindun, anak kedua juga namanya Hindun. Cuma cik di Maponco Sunga, yang keduanya ahli sejarah. Makanya dari 2 anaknya siapa umurna 40 tahun umurna 25 tahun umurna nabita tapi agak nasa nabita iya kode ni senga Hadijah dia naga agak makun rey masengar tania tu lolo na makun rey na masengar tania namo mato ako makanja ni matui habobona law poda meman ni aja tak kada malolo mo iya denak ko iya.
Mak mai ka tu to makan asa de tania je anu nak ina makan jak me matui ha. Iya, makor. Jadi ni makun raya taruh ki pas ngaram. Aja na cedek-cedek toli masul papa di timun nah. Itu iya. Iya na tu nak ada guruta wanita idaman itu 3. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insyaallah. Mandece gitu ya. Iya. Anggun di ruang tamu, tapakan jaki pakai tak. Aja na tu 5 kali liang. Gesit di dapur, betongan na. Deno ni cangkiri, deno ni paneme na jaji wai palai. Pangka apa tu makun reng katamuna, tuli kiru ni bagina lakin na demo prayoka. Tuli makwa di lakinya. Betongan na lo waki buah wai palai kayak gitu liok. Demo patolimon dah. Ha? Makun rei kunru ya tu. Apa tolangi kong kabaine makwa tu. Gak. Iya. Angka makun rei makwa tu. Gak tuliang kamu tadi tamuna tuliang kamu pitu dah tulis sulak matana. Lawan ni masara ini. Iya. Kemudian seksi di kasur. Iya. Tapake ya rupa kita kami nak manipi ikut si balak kaya. Aja na ya koto lobo tingin apa ya pita manam. Aja. Iya. Pasibaki lakai tak. Maka kanja ya tu apa itu lakai ya kometu itu pakitan namun napa sunnah. Iya tu makun raya kometo itu pareng kalingan na. Isi salah memang. Iya nama kanja mau sibaki lakai tan insyaallah. Aja temerek kak malengi kong kang kanilaw pangkat tu bahaya na ronewe ya nenre syahwat na tu error memang tu tak na demeto na normal otak na tu komenre syahwat ina tu nama dari tanemi kilo kantor itu masalah nih tu na kanemi kilo galunge galu nah ini ya nang kanilaw na de talangi man rasai itu oke itu tapakan jaki tapi di bapak-bapak udah toki angka tulasan nama kun raya. Namo ganna di balancana. Namo angka pakamajana anakna. Namo talik di arisan. Tapi kode gaga saldo na katani. Dia na tenang atina. Makotia makun raya. Namo de gaga menali. Aja tak kade itu je gaga menali. De mesti angka di kes na katani. Namo si di mejuta. Nape tenang atina. Ya kode angka pakamajana sekolah anak. Angka pakabalancana. Namo ganna manang itu. Tapi degaga di saldo nakatani, degaga di kes nakatani, dia na tenangatina. Makutia makun raya. Betul gak? Iya. Makometi itu makun raya, iya na degaga, gaga monro. Dia nama tenang, ita nigare. Melipan ne 10 losi. Apa mina pake? Panne palasti tomi. Mita ulat dak ko dia ganda panne na. 10 losi ko marina kamana ngasana hajanu. Awe panne palasti nanre repai panne palasti na tolai hadiarin so deni pasu cerek makoto cerek kristal mapamule makai raja letu mana dia mapamule mak bintang-bintang yang kemana tapi cerek panoemo situ tolina pake sabbo iya ro na bawalo pasae na tempele ide na tolai tegere mako menari kat tiap makanan aga je memang goreng ni ulawang apalagi makun raya makoko ina iya syarawi tatareng toko ulawang malalam mapamula ya si letu yawa kamana si sambu aja mona kola daro kay gaulawan na letu siku na sisa na masumba 2 rupiah makun raya kat di dito kagak itu kagak ha aja tapasilapo lawat tak masa dia ini malay iya ko mati mesti bay ni kedua malay makanya menyawana tap pamalolongang aja tatari tapasilapo tetap ini di kedua malay maka laki na poji ka lakay ko dega makko dega tau mate bay ni na melo itaro ko bulan na talumpan ni napay siwan ni nasa lemay nakabogi ko dia lemay makoti makalaki upoji lakai ku makoti di roneve mate kita tak kendre melollah nama kiro mate ke kada upoji lakai ku dia gaga to melo monro lakai na talumpan ni ko bolana ko di pasti siwan ni lemai tarimo tu jo lebat to gani bapak nah lebat memang ni maki buani status sekian tahun kita bersama piye si sanagan na si minggu ang kataw makome sabar ki bu nasa iya terima kasih ya
Mamula ni gimpe. Maparingarang ya. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.